Апаторашон адамон фронты сагат ириштой нагонгта бахаты дышты ананижзинат какканнады министрадмасамай Маждаджи районысы амбулаторита иш удон салса кондырсавой. Апаторашон адамон фронты вангта медицинон кушесима, ама журналистима Бабара Коттой, Виноградный, Троицкий, станица Терская, Далаг Малгабек, ама Киевская кава амбулаторита. Шафылдархай кушандатта нарсыд жават ваварма. Жагам Виноградный кава амбулатории култы шарштыта жгалынс фажынсы куна. Терская амбулатории хазары шарқау байван у хунчыта амазы дон карым. Қауға медицинон ифтонгаржай суху, Троицкая қауы забаққанан дон, рузгута дуарта ама олзы амбайынс. Енанеждинат қығдар каману удонан ней амбалга ваварта. Бандурона еш салса канан қауы Далаг Малгабек амбулаторидар. Рейдар хайджита баштонай анықаш көттой бұнаттон саржитимам. Байқыштой еші қаштытам. Адамон фронты ақаштканан комитеті шарғылауа галиты климын қаштамғашқы. Ахам рейдіті шарыштой республикай инна районтыдыр. Аппатқан зинаттай варшқанныл амгыштканынс республикай профилон министрадима.